So kadam kabrin long and welcome to my YouTube channel RCT Vlogs pini ya vlogs bang ceng lo pini ke kolkanti so waterfall mane pini bang ke tube la isi ekta channel long bang ni lipul mati la next bang ke kolkanti so pulo vlog lang pam to ante bang pho kadam lang pam sa ni kedai pun ta port long ne pini bang ta port long lo vlogs la bunai long ne pen lo don tu si ini channel long nang se kimi lang bete subscribe non an pen bell icon pin no like pitha pen nang share video bang lang mi sen kelang pening ching sam bete nang share pik tha ton te blog long lang tha gutora dam lang pon bom na ton te de ha tonton itu main kokan langsung bang dambom lo ya aktom takam tim blok kan tim malpin ayo dia bang itu mat nomor tong rega langsung ya apa ini ke tak nih kita ingin bang lak ilong bang cokik cok pini bang yo tim sukses kok nasi kapre ka tim semetam pokok video bang pergi pokok ini channel bang nanti kita subscribe non apa kalau kau nak pinang like pinon, nampen Instagram nong follow lang deh follow nong like description itu boleh cek kita mo. Jadi dia bang like kom ha, jadi boleh follow sama ya. Jadi tahu kontot ayo lah ya. Jangan kata hendak senang, jangan kata hendak senang tu. Ini dia sama lagi. Sekarang gini tu ya, gini tu. Gini lo lah si upload nang lang pom. Atom tu baru hendak pikan juga bang. Itu nang log gari benta. Nita non si nadon first time nang mati si atuar sini na tumah najat pun lo. Olah gini lo. Olah gari parking gitu lo, gari bidem lo. Teblok nang lang pom, tentang direct kau langsung anden teh. Nung nang kili pudak-dak lo ya. Dampan ni. Topen bang kerok ke bang. Yo, back kan maklang pada ha. Don tung nang ni gede lo ya, langsung lang poma. No, so lang sini, konti lang ha. Bye. Oh.
launtung la bangke ban step bang ate non anitum da met step lo donde blok nang lang bomoy